ni rhandza loko ri fika kwala. Hey 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 hlekani Afrika-Dzonga, hlekani vayingiseri MLFM na ku hlanganisa kwalonga yingisela station xo ri kongo ku yingiseri la Gauteng ya Mpumalanga a Northwest Limpopo ra kuma audio streaming ya MLFM.co.za. mina ni khalanga Pet Mathebola ni n'wana ri smart wa jiwa xithangwa ma xingiritana wa xicecana makunene wa ndandhatsi mingisi me ni ta ka wena twi ni ri la a studio 30 a studio 4A hi ku tisela na kona ko Afrika wa vulavula muhumelerisi i Cindani Eric Mavasa hi bulaka na yena ndlaku ku hi vona ku nongonoko lowu wu hetela wu va ka xiyimo xi xin'we mu rhandzisaka xiswona. Ku njhani mingisi mina ka loko ri hala tindhawini tala ni nga koho Polokwane vo tala ve le ka holodeni namuntlha loko ve i le ka xiphemu xin'wana xa xifundza u rhumele swin'wana a tihofisini a Polokwane ku swi ta kumbexana swa sayiniwa kumbe ku endleka vanhu vo tala va le ntirhweni namuntlha hikokwalaho ka nxungeto a wu ri koho wa ku ta hetela ku va na ku ku nga yiwi mintirhweni se ko va lava na lavaya va nga mintirhweni hi ndlela yaleyo. Namuntlha hi vulavula hi yini ke? Namuntlha laha ka hafukubele awara ya 12 ta va ka hi bula na n'we kumbexana mi nga swirho swa mavandla ya tipolitiki na n'we mi nga mavandla ya na mavandla ya tipolitiki ku mi kota ku twa ku nhlangano wa vuhaxi wu mi pfuna njhani hi nkarhi lowu wa nhlawulo hi ndlela yaleyo hi swihi leswi nga languteriwa ka n'wina tanihi mavandla hikokwalaho ka yini ku pfa ku twala mavandla yan'wana ya kha ya navetisa aka xiyanimoya n'wina ke mi ta swi kota ke ku navetisa ke hi ta va hi na vona tatana Nyiko Shivambu hi bula na vona ka mhaka yaleyo hi hafukubele awara ya 12 se mi yingisela mi ta twa ku timhaka tingani a hi rambi na va IEC ku va va ta hi byela hi timhaka leti ta nsayino lowu nga le ku yeni mahlweni le a Galaga estate leyi nga ta va the rock lembe leri result operation center laha yi nga ta va yi ri koka ku rhurheriwe koho switichi swo hambanahambana na vateki va mahungu vo hambanahambana na vambandla ya tipolitiki loko a ku hlayiwa mbuyelo wa nhlawulo hi lembe reriwani hi n'hweti leya ya Mudyaxihi hi ndlela yaleyo. Seke swo vula ntsena ku a hi nge hi koti ku bula na vona hikuva ri ntirho luwa wa ha ya amahlweni se hi ta kuma nkarhi kumbexana hi bula na vona va hi byela ku xikongomelo xa ntirho wa muxaka luwa ku va ku ri yini. Se loko se hi vuya amahungu ya misava ya awara yan'we va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo va tsandzekile ku fikelela ku langutela loko a ku ri koho ka timhaka ta ku herisa swihambukelo leswiya swa magoji leswiya swi nga hetelela swi koxa vutomi bya Michael Komapi. Seke va ngeri hi ndlela yeleyo swi hetelela swi endla leswaku va tsandzekile se ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va titwa njhani va tsandzise hi yini ku ve ku na swihehlo swa ku loko lembe ra ximali ri hela va tlherisa mali kambe ka ha ri na swikolo leswi nga va tsandza ku va va hetisa vukorhokeri bya byala byi bula na vona laha ka hafukubele awara yan'we nhlekani lowu timhaka tihi kumbe tihi leti u nga na tona hi le ka 0860002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 hi malembe lama hina hi nga dyondza hina hi dyondange hi OBE a hi dyondange hi veri yini leswi curriculum 2000 hi dyondze hi leswi va swi vitanaka report 550 loko hi dyondza hi minkarhi ya hina a swi tiveka ku ku na number 1 ku na number ncila a swi tiveka sweswo a ni mini le ka mike la swi nge endleki ni ku a ni khoma number ncila hayi swi nge vuli sweswo se twa hikokwalaho ka yini ni vulavula hi tinamba ncila ku hume xiviko lexi vulavulaka timhaka ta vukorhokeri bya timasipala lexi vavaka ku tlula na mpimo. Siku rin'wana ni tshame ni swi vula kwala moyeni walowu endzhaku loko ni a ntsinda wa xifundza xa Free State a Mangaung a Bloemfontein ni ku ni tshame laha masiku ya 3 hinkwawo a ni zangi ni vona na kan'we movha ya masipala wa Mangaung. Ni vule kwala ni ku ndzanga ni yi vona movha yin'we yo tsariwa ku masipala Mangaung municipality. Se loko huma xiviko lexi a ni hlamalanga xi nge ka timasipala hinkwato masipala wa Mangaung loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri i namba ncila kambe lexi vava i ku lowu khomaka number 2 ya ncila i masipala wa Tshwane. Se hi laha yi nga kota ku swi vona ku a swi hembi lava ndla ku vulavisisa a va hembi ni nga tshama hambi kola Polokwane la a ku heli 10 timinete ku nga hindanga movha yi ku ri haha ya Polokwane municipality. Se
swo tikomba kahle ku loko vanhu va nga ri ku tirheni hi hetelela hi swi vona kambe hi ku tumingisiro mehe i le ka 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela twi hi ri lapo lokwana a hi ku tumingisiro mehe kambe un'wana mingiseri ku nghena hi nomboro yali ya 0860002543 na ri vona riqingho rero andaka leswi hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula bot pet na mumelerisa loko hi herini phela na me ana swi ku ri faneke a dyayini kahle ku swileswo hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tinyama hinkwaswo swa hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula ku ri kumbalweni le ku n'wi laveni kasi a ma n'wi byele na ni fonela n'we mi nga na nomboro ya mina n'wi nyikani a ni foneli ka le ku n'wi laveni ku ri kumbalweni kambe mi swi ri tana hi ku tumingisiro meni 0860002543 khale ka xipikara xa huvo ya endla milawu manana no Siviwa Maphisa Nxakula se hi vulavula sweswi vele khoto leyi langutaka na timhaka ta swa timali leyi va nge le ku languteni ku xana va nga hetelela va kuma bail hi ndlela yaleyo okay no ka ni nga twisisi ku lava nga khoma tikhamera evamani namuntlha va jikajiki va fa va hi komba lava nga tshama kona hi va vo yima na munhu un'we ntsena un'wana mingiserelo nhlekani na vaxomi aye ni pfukile hambi va mitwake ai mativana khale leswiya a swi nga ri kahle ngopfu hlaya ku beluke inambancila loko swi ya fika kaya a swi nga va khomi kahle va mhani sweswi swa antswa ni va ku nikela xihundleni hambi swi ri tani vana va mitwa vo tala va le ku mitweni bali wa mina ni twe ya matimba ya radio se ni mavonile leswin'wana ta mi byela ku ni vula yini ka un'wana mi nga n'wi pfuna sweswi le ku campaign mi nga n'wi pfuna na ncindana tolo ka siku ni ke muyingiseri kwalana a vulavula hi ku a ya pfula case loko a pfuleriwe case le ka matraffic kumbe ka maphorisa ya le mapatwini loko va n'wi kombele ku a va nyika swin'wana swo ba mati tingwenya ti etlela ivi a ku movha lowu ni fambaka wa khampani a ni nga swi koti ku mi nyika leswi ni hlamarisaka va n'wi tshika a famba loko va heta ku n'wi tshika a famba hi ku hlayela loko a vula ntiyiso va tlhela va n'wi hlongorisa a ni tivi nawu lowu va wu kumaka loko va n'wi hlongorisa se swi na xikongomelo manjini loko va n'wi hlongorisa ku a va fanele va tirhe ntirho a nga si famba se va famba na yena va ya a police station loko va fika police station laha ni la ku vulaka koho hi xihatla va fika va pfula nandzu va n'wi pfulela assault common loko a ni nga tivi assault common kumbe i criminal injuria kumbe i assault GBH kambe xikulukumba xa kona lexi xi ni khumbaku na vayingiseri van'wana va fanele va swi tiva va na mpfumelelo etikweni ra hina ku pfula case kumbe nandzu hi loko a ku emoyeni tolo a ku i arisiwe ku pfula nandzu se me a ni ta ka muyingiseri loya kumbe yi khomeni nyana kwala hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus ela hi nga kona mingiseri wa mina amuku a hi ku copeta ka tihlo a endla yini mingiseri hi ku copeta ka tihlo o milenge mimbirhi ku loko a za a tisa nandzu ka Afrika wa vulavula i twa ku vava a nga tleli a nga na virhongo nandzu wa yena hi ku hlamusela ka yena loko a hlamusela mutshama wa xitori ku nga se va ra mina Pet Khalanga i ri ile ku fambeni eka nandzu lowu nandzu a wu boli a endli leswi a fambi na yena hi ku i ri va n'wi arise ku pfula nandzu a ya pfula nandzu i ri wa maphorisa a hi ku jaja kumbe ku hlawula kumbe ku avanyisa loko munhu a khome swo khomeka hi leswi a vula ku swoko i pfula nandzu swa pfumeleriwa swi vuriwa yini na swi vuriwa counter charges yi ve kona case yo fana ile leyi yi tivaka a sasela mani va ta va rhangelela va ta pfula ka tivoni vo va nga ba vanhu ta ndhawu va vavisekile se swi boha ku vanhu lava mbirhi lava va pfaleriwa swin'we hi milandzu mimbirhi leyi va nga pfulelana vona hi ku komisa nga ku vula leswaku i na mpfumelelo ku a ya pfula nandzu wa counter charges yena i ta pfula leswi va nga n'wi endla swona na leswi va nga n'wi kombela ku a ba
tin'wenya ti tlela ku nga mati hambi va ri vambirhi swi va ri wa mina pet lavaya va maphorisa ya le mapatwini a ni va hleketa ku va tele ngopfu loko yi wa le khoto kumbe ku nga si wa khoto milandzu lemimbirhi leyi nga si ya khoto va ta yisa ka muchuchisinkulu senior public prosecutor a fika a ti languta timhaka ta vona letimbirhi loko a vona ti nga tivikani ti nga ri na mfanelo ti nga ri na ntikelo ku ya ehubyeni leyikulu ya nawu ti to ti pfala leswi hi swi vitana ku case withdrawn loko o tshika ku hayi a ti fambi ti yindzela mahlweni ti ya hubyeni ya nawu a swa ha tirhi leswaku maphorisa a va ri vambirhi i na witness luya wo hlongorisiwa a nga na witness hi ku le khoto leyi ku nghena wun'we laha ku nga na leswi hi swi vitanaka yini cross examination a ti laveri loyara loko a ri hava mapeni ya nga nyawuli xikhwameni xi boxekile xisiwana xa mina xo fana na mina na Pet Khalanga a ti lavela loyara kumbe muyimeri wa mfumo loko va fika le va ta jekajekisana hi nandzu lowuwa loko va jekajekiseni ka cross examination hi leswi hi swi vitanaka evidence in chief ku ri a nga pfumeli ku xaniseka na wu ri koho hikokwalaho ko hlongorisa ka kanakanisa hi ku swi fana na n'wina swi va ra loko mi holova na munhu le purasini ka manghena futhi mi holova na yena mi ri giyana mi suka mi tsutsumela purasini ka manghena mi ya jika mi vuyela munhu luyani mo ku n'wina a mo tisirhelela mi fika mi ti dlayela munhu luya mi ya ku boheriweni 15 years vo to mi nyika parula hi ku lowu mi a tsutsumela ka manghena a mi nga swi ti mapfaleni ya n'wina ku se mi vuyelelekile ma ti sirhelela yini grant of justification ka self defense a ya ha tirhi se kwalaho ko tsutsuma swi ta huma khoto ku hikokwalaho ka yini va n'wi hlongorisa va nga vangi va tirha xikan'we na wu lowuya se ni ndlela yini na ku vanhu va nga hlupheki nawu wa koho va vutisa swilo va nga tshami na swona mara mina ni ri a ri yereri ya Afrika wa vulavula inkomu 100 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula makume na 30 minutes ntsena ku bila ura ya 12 un'wana mingiseri lo nhleka why okay va teke xiboho xo ka va nga ha vi kona a hi ku tumingisero men 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana hi loyi nhleka Hayi botheli minjani? Botwa mina ipfukile n'wina minjani? Pfukile. I cancer. Ni ndavulavula hi mbirhi leya masipala nthini vulavula hi ya mavandla lama nga kona. So ndasungula hi ya masipala loko mukhamuka man'wani veka vonelo ra hina. Mina hi ku ya hi mina bothpet a ni vona swi nga ri kahle since ku va ku ri na mfumo lowu u nga ku rhangeleni ka sweswi nga wa ANC leswi va swi tirhisaka hi swona ni nga mi kombisa hi le masipala wa le Kurhuleni municipality laha mi kumaka man'wana masipala wa kona u qacha vanhu va rhwalela maphepha van'wani va teka ti-dustbin van'wani va lunghisa misinya a ni swi twisisi ku swa swo ku fana na baba hina na va tata hina na vakokwa wa hina leswi va swo loko va tirha 10 years va kuma pension mi kuma 400 a sa ta hanyisa or voma 400 5k a sa ta hanyisa na mutu wa vo mara sweswi va swi tsemini sweswo va ti endle ti-contract ku benefita vanhu vo karhi munhu wa tirha for 4 years bothpet a rhanga ka contract swi vula yini hala tlhelo malembe ma yimangi phela a hi vula ku qachiwa hi loyi munhu okay u dyondzele dyondzo ta yena loko a heta matric a ya university a va na bada nga wu kumi ntirho lowu nga wu dyondzisa a apulaya ka masipala va n'wi teka hi matric ivi munhu waloyo va n'wi teka a ri na 26 ivi a za a fikisa 36 a ha ri ka under contract swi vula yini bothpet sweswo a yinini loko se a hleketa ku a swi vona swi leti matric leri yini degree a ya ha n'wi pfuni nchumu so u lava ku apulaya swin'wana a nga ha swi koti a va ka phorisa va ri 35 so yimberiwile a nga ha swi koti swi n'wi byeli nkarhi kasi xiphiqo i yini hi contract hikuva mi twala nga ri mina xiphiqo na contract no ti-contract swiphiqo swa vona i ku why kasi ku phela ti-contract mi nga rivali fana na n'wina va nga mi nyika contract va ku no hi ta mi nyika contract ya 3 years mi qacha va why ku va na ti-contract ku nga qachiwi vanhu ti-permanent after 3 months ni vula ku contract yi onha yini no ku onha ka contract hi leswi ni mi byelaka swona ku onha ka contract u ku vanhu loko hi vona ku va na va 4 years a yi va permanent yi ta ya va hlongola yi tlhe qacha van'wana se swi hisa ku hi heze rixaka sweswo na vantshwa that's why mitirhi vanhu va bya va raha mitirho loko se yi ku vona ku 36 years laka man'wana a ku fanele ku permanent yo ku hlongola yi qacha van'wana se swi hisa ku hi sweswo se van'wana va nga qachiwi hi swo mi vula swona no a ni vuli swona
va ta qachiwa vanhu va kha va tekiwa ti-permanent mara swi va swi kha swi va sirhelela va swi ta ku ve le ku tirheni kasi a ni ngo mi ya ku tirheni n'wina mi thoriwile mi byeriwa ku mi na kontraka ya n'wina i ntsevu wa malembe loko mi kha mi tirha mikunguhata mi kha mi swi tiva ku okay endzhaku ka ntsevu wa malembe kontraka ya mi ya hela ivi vutomi byi ya mahlweni kasi milawu leswiya swa ku va ku n'wina mi permanent mi ta hamba loko se va ku famba mi ya tsema misinya mi tsema nsinya wun'we mi tlela ivi le ehansi ka misinya mi dya swakudya swa nanhlekani mi tshama mi tipavala leri hi ku tiva ku n'we mi ta tirha kontraka yi onha phela mi se mi byela mina leswi onhaka swa kontraka na mi twisisa swo fana phela sweswo a swi hambananga na ti-agent vanhu swo fana sweswo a va ha yi kumi mintirho wa na ti-agent yi tholana hi xaka van'wani va biza van'wani va tholana va malimoya mara swi ri kahle leswa swo munhu ya ku okay ni tini ka munghana lonene mina ti-qualification ta me leti and then va ku okay ta ku foyinela mara sweswi va yisa ti-cv tele va ze van'wani se va karhele na hi ti-agent because munhu o foyineliwa a ri ndlwini ku minto ku tsutsuma u ta and then ku na ti-permanent job a tshika lava va nga submita vo ma 2 months back a swi le ku hi pfune nchumu sweswo ni ni vona swi nyanyisa ku va swi kha swi tisa unemployment too much hikuva swa fana ku va tlhe va qachana hi xivono ende xin'wana xa hala ka ya vumbirhi sorry ku va ni hindi kwalani ka liya tiphati both pet ndzuma ni kha ni mitwa minkarhi yo tala mi ku heyi na va twa vanhu va complain to complain ka vona a swi le ku hi pfune nchumu va kha va nga endli u nge complain xilo both pet all the time u kha u swi vona ku xi ku pfune nchumu mara loko ya ku vutiweni u fika u nga ku yo fakiwa matlapisi ku endla yona ni ze ni tsakisa hi mfana wun'wana nga ze ni n'wi vutisa ekaya aguwa etolweni i mzulu mfana loyi ni ku ni kombela u ni byela ti-fact ta ku why wena u la ku votela MK hi va straight ku vhela a nga zanga ni jikajika yo ni bye straight a ku me ku ze ni votela MK na swi vona ku yi ta yi ri mazulwini ka hina ende yi ta hi pfuna mantisanyana ni ku mara na swi twisisa ku yi ta pfuna n'wina se awe yi ta pfuna rixaka hinkwaro a ku sweswi nge hi kotakali because n'witsandi a ha ri ka yini se a ri president a swi na so se that's why ni ku na vatwa van'wani vanhu va ka MK va kha va lava ku nghenisa vanhu nhloko no loko yena a rhandza phati yo karhi or EFF yi vote yi nga kucetela van'wani ku hi le ka kwa hi ku a swi hi pfuni nchumu ta dzumbi kha hi rila Limpopo ra hana mati futhi loko ri Limpopo hala vo mtitita la ku hi mi tshembisaka ngopfu ku na phati yin'wana ngo yi ya borha mati i phati yo sungula ku va yi nghena yi sungula ku endla service delivery nge se endla laha ka mi swi tlangeli DP kahle ni byeleni mo canvasa kumbe milayini a na ha mi twi phela kumbe vulavuleni no like ringeta ku kombisa ku ri vana hi pfuleni matihlo hi nga zami ku bayisiwa hi vana ni a hi pfumeleni ku hi twananini hi nyika van'wana khetseri papa okay inkombo to mina hayi se na swi twa ku nga ri va canvasa sini kambe a hi tseleni loyi hi nga seka tlhokomaka ta mahungu hlekani ayini njani buto wa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile a khensa lava ku tangela wa ku ya pfuleriwa case hi matraffic ni mi yingiserile buto ku na ni tshame ni va na ka xiyimo xa ku fana na xexo loko a ri un'wanyana a fonele iPad va ta n'wi pfuna hikuva loko se va ta ti lavisa tirhi timbirhi va kuma ku hi wihi wa wrong ka vo va ri vambirhi hi ku inani ya yi gine yi tikuma yi withdrawa case ya kona nawa ni mi twini inkombo ti khenseli swinene a va zangi va hlwela mi va twini veri fonelani iPad magugula kwalani mi lava ku iPad yi le kwihi ku ya hi ku mi le kwihi buto wa mina mi kota ku pfuneka milawu yi koho yi koho kwala hi ndlela yaleyo se a hi tivi kambe lava va nhlangano wa vuhaxi va ni kombile ku leswi a ni kha ni kombela ku va pfa va hi komba la ku nga na mani no swiviwa maphisa nqakula va hi kombile ni va vonini va koho laha ka khoto liya va koho nawu hi ndlela yin'wana kambe hambiswiritano a hi ku tumikiselo mina la ku vuya ni tirhi sweswi hi vuya hi bula na tatana Nyiko Shivambu na vo hi nkarhi wa vo a va tshama kwala ni nga tshama koho va tisa nongonoko wa tiko xitlile lava va tiva kahle va ri i Nyiko Veron Shivambu se ta va ka hi bula na vona hi twa ku va ri tanihi nhlangano wa vuhaxi va ri xiyimo xi njhani loko swi ta ka timhaka ta va tshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta nhlangano wa vuhaxi na nkarhi lowu wa nhlawulo na leswi swi languteriweke kusuka ka nhlawulo wolowo hi ndlela yaleyo kusuka ka hina tani hi nhlangano wa vuhaxi hlulwana fanele magayisa xichayi xa
again xanduma kusuka la atiyani la byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini a yeneni kona hi ndlela leyi hlula hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus so mingisero Munghana Lonene FM nangona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela ni le ku tivutiseni ku loko wo languta xifaniso lexi ni nge ri ku xi voneni xa vanhu lava nga khoto ni vona tatana Nqakula ni vona khale ka xipikara bale ka Mbete van'wana lava nga kona la a khoto liya ivi ni vona la ku nga tshama mani no siviwe Maphisa Nqakula ai hi ku swi languta kunene no vona nga ri swa vava mani loko vanhu va ri khoto kambe xivutiso hi ku hi fike njhani kambe i njeka njekisani wa siku rin'wana walowo mingiserome lowu hi nga wu langutaka ku ya emahlweni kambe sweswi hi lava ku languta lava va tirhanaka na xivilelo xihi kumbe xihi lexi xi va ku xi ri koka nhlangano wa vuhaxi ku nga va ku ri timhaka ta sweswi hi nga le ku mihaxeleni swona kumbe swin'wana ku hundza kwalano se hi le ka nguva ya nhlawulo xana ku languteriwa yini eka hina tanihi vahaxi na koho ku languteriwa yini ka wehe tanihi hi museketeri wa vandla na wehe tanihi n'winyi wa vandla loko swa koteka ku va n'winyi wa vandla nkarhi yin'wana hi twa ku ri na swinavetiso va kha va ku votela Pat Mathebula se swi fika njhani ka swiyimo sweswo va ndlisa ku yini ku va kota ku va vuriwa kwala ka xiyanimoya ku va ni votela hi ndlela yaleyo a hi amukeleni tatana Nyiko Shivambu va lava loko ni vulavula na vona so va swi tiva no ni tshame kwihi ni langute tlhelo rihi hi ku va tshame ngopfu kona la va nga si ya tirha lomuya tihofisini Shivambu hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Nhlikani Thevu na le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula a khensa swinene ni mi tsundzuka kahle ni kha ni lunghisa ku ya exikolweni hayi ni kha ni ya loko se ni kama nona se ni dyondzisa ku ka ku sungula lexi xo gudlu mi tshame kwala ni nga tshama kona se mi ku nongonoko wa tiko xitlile wa sungula a mi swi navele Thevu va ri xigubu xi cina xi huma xi nyizela van'wani mara handle ka swona Thevu mo ni vula ku ni rhandza ku mi khensisa na n'wina ku va mbuyile aka nongonoko April leyiwani aka mi tala ku vula ku yini i lembe xi radio hayi no ni na ku tshemba loku nga helela ka leswaku vayingiseri va Munghana Lonene va tsakile swinene ku va mbuyile aka nongonoko lowu mi ta yisa emahlweni ntirho lowunene wa kahle mi nga le ku endleni na ni vule hi ku mi ni rhambeni namuntlha Thevu na tshemba ku ma ni tshemba leswi ni vulaka swona hayi ni mi tshemba kahle Xivambu a hi ngheneni mhakeni leyiwani ya namuntlha i nguva ya nhlawulo sweswiwani ku na mphesa ku yiwa hala na hala hi lava ku ringeta ku pfuna rixaka na ku pfuna lava nga ka mavandla ya tipolitiki ku va kota ku ya mahlweni na ku tiva ku tanihi nhlangano wa vuhaxi hi tiyimiserile ku va pfuna ku ya mahlweni ku fikelerisa milorho ya vona kambe xivutiso ku ta va ku loko hi ze hi fika ka nguva ya muxaka lowu ku va kha ku languteriwa yini kusuka ka hina tanihi nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga loko hi kha hi korokela vaaki ni nga boxa swilo swinharhu hi ku swi angarhela Thevu xa ku sungula lexi hi ku ya nawu a ko va ntsena ku languteriwa ka SABC kambe hi leswi nawu wu vulaka swona xo sungula hi leswaku ku languteriwa leswaku mahaxelo ya hina ya va lama ya nga voyameriku a tlhelo rin'we hi tlhela hi languteriwa ku va hi tirhisa leswi ya vange ku na equity tanihileswi mi swi tivaka leswaku mavandla a ma ringani hi ku kula na hi influence a rixakeni na vuyimeri a tipalamende na le ka ti-province sweswiya ku tlhela ku ya va na ti-independent candidates kambe nawu wu lava leswaku hi fanele hi va na maendlelo ya ku kota ku fikelela lava va phikizanaka aka minhlawulo leyi kambe sweswo a swi vuli leswaku un'wana na un'wana u fanele a nyikiwa nkarhi wo fana Thevu hikokwalaho hi vulavula hi leswi hi xilungu va swi vulaka equitable treatment kasi xin'wanyana hi ku angarhela nakambe Thevu ku na leswi swi languteriwaka leswaku
i PEB leswi swi vitaniwaka political election broadcast leswi Thebu i ku va ikhasa va ku nga lava va nyikaka license ya ku haxa va lava leswaku hi pfumelela lava va phikizanelanaku eka nhlawulo leswaku va nyikiwa ti-advert ta mahala swinavetiso swa mahala kambe swi tirha hi ndlela leyi Thebu a swi hakeleriwi tanihi laha ni nge swinavetiso swa mahala vandla ri lulamisa xinavetiso lexi xi landzelela ti-specifications leti ti nga le ka milawu ya ku fambisa nhlawulo ya vaekhasa milawu leyi ni hleketaka mavandla ma fanele ma yi tiva leswaku i ti-specifications ta muxaka muni ni ngo kombisa hi ndlela leyi Thebu loko munhu o endla xinavetiso sweswi hambi xa TV kumbe xa radio a xi tisa hi cassette yaleyo mi yi tivaka a hi vekela xitalo Thebu a hi tisela xona swa endleka a ni nge vuli ku swi nga endleka a hi nga xi teki xinavetiso xa yena hikuva xi ta xi ri ka format leyi yi nga languteriwangiki eka masiku ya namuntlha tanihileswi technology na yona yi nga cinca hambi i ya TV hambi i ya radio hi langutela leswaku format leyi va yi tirhisaka ya vuthekiniki lomu va rhekhodaka kona a yi fambelani na milawu leyi nga vekiwa va ikhasa loko va nga swi twisisi va nga hi vutisa ku technical specs ta kona ti tirhisa ku yini kasi xa vunharhu Thebu tanela ni lava kombisa hi kona hi leswi vitaniwaku ni khomeleni a hi sunguleni hi hundza hi ta vuya eka xa vunharhu loko hi hundze le mavhengeleni tatana Nyiko Veron Shivambu ni vuya na vona andaka leswi Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki i sweswo mingisero mugana lona FM va twile va kha va kombisa ku tanihi mavandla mi ta va na ku pfumeleriwa ku mi va na swin'wana swa swinavetiso leswi hi nga ta mi tlangela swona mi ka mi nga hakeli nchumu hi ndlela yeleyo se hi ta twa ku kahle swinavetiso leswi swi langutiwa njhani kambe hi nga se languta sweswo a mi kha mi vulavula hi xa vunharhu tatana Shivambu okay xa vunharhu i swinavetiso swa ntolovelo loko ni vulavula hi swinavetiso swa ntolovelo ni vula leswi swi hakeleriwaka mi vulaku ku ri hayi nongonoko wa Pet Mathebula wu na vuyingiseri byo tala ni lava ku ya navetisa kona ivi va mi byela ku hayi loko mi lava ku hakela mi lava ku navetisa kona mi hakerisa ku yini na ku yini so i tindlela timbirhi leti hi nga vulavulaka hi tona ta manavetiselo eka nkarhi lowu wa nhlawulo yo sungula hi liya ya PEB leyi hi lerisiwaka hi va ikhasa ku ri hi fanele hi nyika mavandla ku va va tinavetisa a hi vulavuli hi ti-advert a hi vulavuli hi ti-interview hi vulavula hi ti-advert lero va nga ti-studio ta hina va ku va tele ku ta intervieweriwa PEB a swi kona hi ndlela yaleyo kasi xin'wanyana Thebu loko na ha vulavula hi sweswiya xa ti-PEB a ku tisiweni ka tona va nga ti kwalano a Polokwane va ku va tisi PEB kumbe ta yi tlanga ti-PEB hinkwato hambi ti le kwini kumbe kwini ti yisiwa a Auckland Park a Joni loko va tsandzeka ku tisa hi voko va tisa hi ku rhumela email so kambe aka nkarhi wa sweswi mina na n'wina hi vulavulaka Thebu kumbexani va ikhasa a va ta va se va kombisile leswaku hi ti-PEB kumbe hi wahi mavandla lama n'wina mi faneleke mi matlanga mahala kwalano kambe a swi vangi tano hikuva vandla ra DA a ri yise va ikhasa a khoto ri vula leswaku nkarhi lowu nga vekiwa wa ku va mavandla ya tisa swinavetiso leswi wutsongo ngopfu hikuva nawu lowu hi nga endla ti-workshop ya wona kwala ka SABC na n'wina mi ri koho a wu vula leswaku va fanele va tisa swinavetiso swa vona endzhaku ka loko va ta va va tivisile leswaku hi switichi leswi swi nga ta haxa ti-PEB ti-free ads se nawu a wu vula leswaku va fanele va hetisela loko se va ta va va tivisile va ikhasa ku hi swihi switichi leswi nga ta haxa va publishe list ya kona within 5 days a va fanele mavandla ma tisa ti-PEB letiya se va DA va yise mhaka leyi a khoto a hi khoto laha khoto yi nga vuya yi yima na vona leswaku nawu lowuya a wu nga kona a wu fambelani ngopfu na vumbiwa ivi va boha leswaku a ku tlheleriwa ka nawu lowu a hi tirhisa wona ka minhlawulo leyi nga hundza wu nga wa leswaku mavandla a ma tisi ntlhanu wa masiku ku nga se fika siku leri xinavetiso xa vona xi faneleke xi tlangiwa hi wona tanihi laha ni nga kombisa Thebu i ku ikhasa yi humesa timetable yi kombisa ku kusuka namuntlha hi ti 4
hi nkarhi wo karhi ku ta tlanga PEB ya vandla ro karhi ku ya fika siku rero hetelela leri ni tshembaka leswaku i ti 26 ta May va ta va kha va kombisa hi ndlela leyo ku ta ku ri na timetable se mavandla sweswi va ri ma ta pfumeleriwa loko ri ku ma swi tiva ku mathebula party yi ta tlanga hi ti 27 kumbe not ti 27 ku 27 a yi nga tlangi ti PEB yi ta hetelela hi ti 26 a yi nge mi tiva ku mathebula party yi ta tlanga hi ti 24 lero mi hlayela ntlhanu wa masiku ku fika ka ti 24 ku pfumeleriwa ku submit na loko mi lava ku submit hi nkarhi lowu nga pfumeleriwa ma pfumeleriwa ku submit kambe yo hetelela i ntlhanu wa masiku ku nga se fika siku leri mi nga nyikiwa rona ku mathebula party yi ta fanele yi haxiwa hi rona kambe ni ngo tlhela ni ngo tlhela ni vona xin'wanyana sorry ku mukavanye ni ngo tlhela ni vona xin'wanyana ku ri va ICASA a va se publisha timetable yaleyo lero va mavandla a vo pfa va ti lulamisela swinavetiso swa vona hi ku ya hi ti-technical specs leti nge le ka milawu liya lero loko va ICASA va ta publisha timetable hi kona va nga ta swi tiva ku va nyikiwe xitichi xihi xa ku haxa hi ririmi rihi hikuva ti-PEB leti ti ya tlanga hi ririmi ra xitichi xoxolexo inkomu khensele swinene Shivambu a hi tlheleleni kwalano ka yona hi ku tala ku va na swivutiso minkarhi ya ku tala ka malembe ya lama ni nga haxa nongonoko lowu a hi vutisiwa sweswo kasi hi ngo twa vandla leri ntsene hi ngo twa ku loko swi vula ku sweswiwani un'wana na un'wana i fanele a languta i languta kwihi timetable leyi mi vulavulaka yona ya ICASA naswoho mi le ka xiyimo xa kahle xa ku kumbe mi nga hi byela ku ICASA yi langa njhani ku leyiwani PEB yi ta ya ka Munghana Lonene leyiwani yi ta ya ka Radio Sonergrens ku languti kuna ni ngo vula hi ku angarhela Theo ku na mavandla lama ma nga ta khompyuta tiko hinkwaro kwalano va ta nyikiwa switichi leswi haxaku tiko hinkwaro kasi ku na mavandla man'wani lama ma ngo to khompyuta ka province yo karhi hi xikombiso va vuya va nyikiwa xitichi lexi xi nga kwalaha ka province yo karhi hi ku leswi pfuna ku yini ku ri hi nga tirhisi moya hi wu tirhisela mahala ku fana na sweswi a hi nge mathebula party yi ya khompyuta ka Xibangwa ntsena kumbe a provinceni ya Limpopo ntsena ivi hi teka hi liyani mathebula party ya haxa ka Good Hope FM a Cape Town a swi nge serve purpose na vandla a ri nge vuyeriwi hi nchumu hi sweswo so va ICASA va na formula leyi va yi tirhisaka ya ku vona leswaku loko ri hi ku vandla ro karhi nga le Mpumalanga ntsena switichi leswi nga le Mpumalanga hi swihi leswi swi nga ta fanele swi haxa PEB ya muxaka walowo se swi vula ku sweswi mi nga kombisa ku a va se humesa nxaxamelo wa ku switichi swi nyikiwe tindhawu tihi na yini loko se va nyikiwile ivi ku fanele ku va na masiku lama ya ntlhanu bona va endla yini va ya va tindlela hungu ra vona leri va lava ku ri xavisa va tlhe va ri kandziyisa ivi va ri tisa ka n'wina va nga ri tisa ku hi ri nhlaya kunene hina tanihi vahaxi sweswiya swa ti-live rate a swi pfumeleriwi Theo ene ku na xivangelo xo twala xa ku why hi swa ti-live rate swi nga pfumeleriwi ni ngo kombisa hi ndlela leyi a hi nge n'wina Theo a ni tanihi nawu wa tiko lowukulu ku nga vumbiwa wu pfumelaka leswaku n'wina mi va xirho xa vandla ro karhi ivi hi mi nyika live rate ya vandla leriya mi nga rhandziku na switsongo ivi mi yi hlaya ivi siku rin'wana hi mi nyikiwa live rate ya vandla leriya ra n'wina mi lavaka leswaku ri voteriwa hi ta mitwa na mafulufulu ma n'wina ku hayi no namuntlha Theo live rate leyiwani va le ku yi beni swinene ende va pfumelelani na yona kasi xikongomelo xa milawu ya nhlawulo ya ICASA i ku vona leswaku mavandla hinkwawo ya khomiwa ku fana hi ndlela yaleyo Theo se a swi pfumeleriwi leswaku ku va na live rate hambi ku ri ku mavandla mo ta va fika va ku hayi no hina a hi na mali vandla leritsongo kumbe ni independent candidate ni nge koti ku rikhoda swa durha na yini swi la ta vula leswaku a nge navetisi hi ndlela yaleyo Theo nako va fanele va tlhela va swi tika a June kumbe va rhumela hi email swi nga tisiwi aka tiofisi tihi na tihi ta SABC leti nga kona la tikweni loko ku nga ri a Auckland Park a June
sweswo mingisero me a hi kuti kumbexana weyi nga va khitwa nga ri a ku na xin'wana xivutiso lexi a ni fanele ni vutisile a ni xi vutisangi hi le ka 0860 086 0002543 kumbe u kandziyisa rito ka 065 744 3911 handle ka sweswo u nga tlhe u languta nakambe ka timhaka ta ku nga tirhisa x hi kota ku landzelela hi twa ku ka x ko u vutisa xivutiso xi kha xi ku yini at Afrika munghana Afrika ya C hi ndlela yaleyo nina nkulukumba Nyiko Shivambu kusuka ka nhlangano wa Afrika-Dzonga lava langutanaka na timhaka ta swivilelo swihi kumbe swihi leswi mi va kumeri na swona hi ndlela yaleyo se na loko mo tshika siku rin'wana mi hisa ka BCCSA va swa swi tlhe swi vuya ka vona va ta kota ku hi vutisa kahle hi ni ndhawu Shivambu ni hundzile loko se ni vuya kumbexana ni ta twa ku nga ku na mingiseri lava ku vutisa swo karhi nako ku leha ka swinavetiso leswi ke swi langutisisiwa ku yini kambe sweswo hinkwaswo loko hi vuya la hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula ila nga kona mingisero wa mina 0860 nangona ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM makoma ndlela xivutiso xa kahle lexi ni xi vonaka la ka Excel mingisero a vutisaka kambe ke mani sungula hi loyi a nga tirhisa loyi u tirhise yini email mavandla lama ma lavaka ku tlangiwa a va fanele va hakela ku nga vi xa mahala ka voho cause loko munhu a pfula vandla for ku ya dya swi komba ku va na mali a va hakeli ene mi va durhela hambi vandla i ri ntsongo kumbe i ri kulu a va hakeli cause swa fana va ya ku dyini ka mali ya tiko va nga endli Shivambu ai va ya ku dyini ka mali a ni swi tivi ku swi fika swi huma kwihi leswaku vanhu lava nga ka mavandla ya tipolitiki kumbe lava va nge le ku hi fambiseni va dya mali kambe ku fikiwe njhani kala ka ku vanhu va fanele va navetisiwa mahala Tebu Mavonelo mungiseri matwiseka hi laha va swi vonaku hi kona kambe a ni ta kombisa ku ri milawu leyiwani ya ikhasa leyi nga fikelela kwalano hi leyi nga canvasiwa ka vaakatiko lero vonelo leri loko a ri lo nghenisiwa na rona aka milawu loko milawu ya lulamisiwa kumbe ku hundzuluxiwa kumbe xana a swi ta va swi pfunile hikuva na hina Tebu a wu swi lava ngopfu ku tlanga swilo swa mahala leswi loko hi tlhela hi nga swi tlangi kahle hi nga ha fayiniwaka ku na ya ni nga yi hlamula ku fika kwalano ivi ni kongomisa ka swin'wana mi nga swi khumba before ya amavhengeleni Tebu timhaka ta BCCSA i ntiyiso a xikarhi loko hi minkarhi leyi yo ka yi nga ri ya ti-election loko mi endla nandzu wu vikiwa ka BCCSA kambe sweswi mina na n'wina hi nge le ku vulavuleni hi timhaka ta nhlawulo na swihoxo leswi hi nga swi endlaka tanihi nhlangano wa vuhaxi hi nkarhi lowu wa nhlawulo swivilelo hinkwaswo a swi yisiwi ka BCCSA swi yisiwa aka ikhasa laha na n'wina kwalano Tebu mi nga ta languteriwa leswaku mi tlanga na xinavetiso xa kona lexi nga ta vulavula hi timhaka ta swivilelo leswi swi fambelanaka na timhaka ta nhlawulo lero vayingiseri na vona va na role ya ku yi tlanga hi nkarhi lowuwani wa nhlawulo loko ku ri na swin'wana swi nga va hundzisiku kahle aka mahaxelo ya hina a va hi yisi ka BCCSA eka nkarhi lowu wa nhlawulo va hi yisa eka ikhasa hi vona va langutanaka na timhaka leti ta swivilelo swa nhlawulo a hi tweni un'wana ku i ri yini ka 0860 0002543 inhlekani inkomo mahashi akenza no na ku xeweta mabyen ditanani la vandla leri fumako ni vona onge ri na ti-unfair advantage ngopfu ka minongonoko yo fana na tiko xitlile lava tirhisaka ti-program ta mfumo ku va navetisa ku humelela ka mafumelo ya vona vulawuri bya n'wina byi le kwihi kumbe monitorisa kwihi xikombiso ni twe ti-program leti a ti endliwa vhiki leri nga hela hi ndzawulo ya rihanyo
hala matlhelo ya Limpopo leswi a ni swi hlayelela ni swi twa leswi ku swi fambelana no na ku navetisela mihlawulo ya nguva leyi nga ka yona ende va ri kona hi ku veleka program ya mfumo ni khesile I Hulela wa le Joni inkomo mi nga fambi Hulela mi nga fambi mi tena xivutiso xin'wana xa nkoka ngopfu ku na loko yin'wana ya minongonoko ya ku haxa mina loko ni kha va vulavula hi leswi va vulaka swona a va tlhe va vula va ku mfumo wa hina ivi va vula vandla leswi swi vula ku loko se I tshamini I ri hey mfumo wa hina wu le ku hi tirheleni se kumbexani mi nga si famba Hulela khomani tani hi twa ku Shivambu va mi twe kahle na Shivambu ni twa kha va mi vitana hi vito rin'wana kasi mi nga hi byeli ku mina vito rin'wana ni twe laha ka leswi va vilerisiwaku hi swona kambe swa vito a na ha swi twangi hlamulani hayi vete mi ta yini Hulela mi ri yini ni nga ta ka ni nga ri vuli swona okay Hulela va ha ri kona okay ingaku va temabyeni okay ya swi fana na khalanga okay ya yana ni mahlweni mhaka leyi va Hulela va nga vulavula hi yona I ntiyiso ene yi kona aka milawu leyi vulavulaka hi yona laha va vulavulaka hi leswi vitaniwaka advantage of incumbency leswi swi vulavulaka hi timhaka ta lava hi nkarhi walowo mi yaku ka nhlawulo va ha ri ku aka mfumo kambe ku na swin'wana Thebu I nge swi koti ku va u swi sivela hikuva vanhu lava ya vele ka mfumo va lava ku tlhela va voteriwa aka mavandla ma vona kambe mina lexi ni nga vulaka xona Thebu lexi milawu ya hina milawu ya ICASA yi vulaka swona I ku va hina tanihi nhlangano wa vuhaxi hi fane hi pfuna vayingiseri kumbe valangutisi va television ku tiva leswaku leri I pfhumba ra mfumo kumbe I pfhumba ra vandla a ku vi na ku tiyisisa ka leswaku loko va karhi va vulavula meyara kumbe wa Polokwane kumbe meyara wa College Chavani va ta va kha va vulavula va ku tanihi vandla ra mani hi nga le ka mfumo n'wina tanihi muhaxi mi fane mi tsundzuxa vayingiseri va hina leswaku lava I meyara wa hina hinkwenu a hi meyara wa vandla na mali va yi tirhisaka a hi mali ya vona a hi mali ya vandla ra vona I mali ya swibalo swi fane swi twala leswaku na loko ku tshika ku va na xivilelo xa leswaku n'wina tikomba onge mi seketela vandla leriya loko hi ya yingisela tape le ka ICASA swi fanele n'wina mi hi pfuna ku vona leswaku Amerika ri mi kombisa leswaku hayi khona hambileswi va nga mbala xikipa xa vandla kwala ka ntirho lowuwani wa mfumo a va tangi hi vandla va te hi mfumo so I xivutiso xa kahle lexi Hulela va nga xi vutisa lero kusuka na sweswi am kha mi swi endla Thebu yanani mahlweni mi tsundzuxa va yini va n'wina na vayingiseri leswaku hayi namuntlha va tiva hi xitulu lexi a va tangi lexiwani Hulela mi tshamisekile musi no a ni tshamisekangi xivutiso xo landzelerisa I ku tanihi n'wina tanihi vuhaxi swi vula ku vuyeriwa tanihi ntsengo wa revenue loko la ta swi nyika hi ririmi ra Xinghezi kongomisani ku sele timinete timbirhi ntsena kongomisani okay ya nta kongomisa loko buka aka n'wina ku va lava ku xava nkarhi wo karhi ani tshembi ku mi ta drawa kwihi line walowo wa ku sweswi va ta kombisa ku va ta hi mfumo mara loko se program ya haxiwa mahita ku hi kongome kwihi se mi ya drawa kwihi ku la hi tsemandelikano ku va nga hundeleti inkomo nemetwelo Hulela Shivambu isale iminute na half Hulela ni nga hlangana na vona estrateni ni va pfuna mara a ku na ku hambana lokukulu Thebu hi ku tanihi laha ni hlamuselaka hi vulavula hi van'watipolitiki lava va lava ku voteriwa lava hi nga ta ka n'wina Thebu mi nge va byeli leswaku ni hlamuleni ku yini kambe I responsibility ya hina tanihi nhlangano wa vuhaxi ku kombisa na ku pfuna vayingiseri kumbe valangutisi va television leswaku munhu loyi u te hi xitulu lexi a swi la tikweni ntsena Thebu leswi ni vulavulaka hi swona swa advantage of incumbency na Hulela na vativa ni nga va rhumela na clip yin'wana ya le Zimbabwe
laha vanhu vambirhi a va ri karhi va holova hi xilo lexi advantage of incumbency un'wana a vutisa lowun'wana a ku se a wu lava ku ri movha lowa mfumo ni wu veka kaya ni famba hi milenge na hi mhaka ku ku na ti-election so lero swa tika swinene swi easy ku va hi nga swi vula kunene ku hayi no a va vulavuleli mfumo loko va tihi mfumo kambe swa tika kambe i ntirho wa hina ku va pfuna na ku pfuna vayingiseri va hina leswaku loko vayeni va hina va tile va tihi swa mfumo a va vulavuli hi swa mfumo lowu nga wa mani na mani. mi hetsela mi ku yini n'we eka rixaka Shivambu? Hi na ntirho lowukulu tanihi nhlangano wa vuhaxi xo hetelela a mi vutisini ku sunguleni ku na n'wina mi languteriwa yini. Ku languteriwe leswaku vahaxi va SABC hinkwavo kumbe vatirhi va SABC hinkwavo a va languteriwanga ku va MC-a ti-event ta tipolitiki kumbe ku mbala swikipa swa mavandla ya tipolitiki hambi ku ri ku vekela switikara swa mavandla ya tipolitiki amovheni ya vona. Lero SABC yi langutisiwe hi mahlongati swinene ngopfu hi minkarhi leya nhlawulo. Lero na matikhomelo ya vahaxi na vatirhi va SABC ya langutiwa swinene. Lero na n'wina Tevu a mi languterangi ku mbala xikipa xa vandla ra n'wina, lero hi langutele leswaku SABC yi langutiwa because ku na ti-bodies to tala Tevu leti ti langutisaka matirhelo ya hina, leti nyikaka na ti-report loko nhlawulo wu hela ku ri hi tirhise ku yini. Hi lava leswaku na lembe leri tanihi lava nga hi themendela hi kona hi 2019 ha lava ku themenderiwa na lembe leriwani leswaku SABC yi tirhe kahle ngopfu na matikhomelo ya vatirhi va SABC a ya ri kahle, a va nga taleli matlhelo man'we, a va nga fambi va MC-a ti-event ta tipolitiki. Hikokwalaho hi nge hayi a hi tirhisaneni swinene nkarhi lowu wa nhlawulo wu ta hundza, a hi nyikeni nkarhi van'watipolitiki va ti endlela swa vona na hina hi ya mahlweni na mintirho ya hina. Nyiko Veron Shivambu khesiri swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta. Khensa hina Tevu. Inkomo sweswo mi yingisela munghana FM iminete ku bela awara yan'we a hi tsutsumeleni leyi a studio 4AB ku nga na tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi nyika mahungu lama va nga hi tshembisa wona. Hayi leswin'wana se ni pfurile tatana Magayisa n'wina mo hlaya. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Khalango loko ho ze hi mpfuxela swi heta nkarhi, khalanga hina hi pfukini. I ntiyiso khalanga loko mali yi ze yi tlhela hi ndlela yaleyo swi ti komba kahle leswaku ri a yi tirhi swona leswi yi fanele ku yi tirha swona aka vaaki tiko va ndhawu yaleyo. I ntiyiso mali yaleyi va yi tlherisaka yi fanele yi endla tithoyilete yi fanele yi tlhela yi nga ha endlangi swona swilo swa ntiyiso. Xin'wana lexi mi xi vulaka swa tinambacila ta vamasipala teto a hi ntiyiso. Masipala wa nambancila ku tirha we le Giyani, hamba mi ya languta ka Malama, hamba mi ya languta we ri kwini, hamba mi ya languta a Xivulani n'wadzekuzeku Nambatu. Ni ya languta yini? Hiko loko a mi lo ni byela ku ni ya languta yini a swi ta antswa. Hina hi langutile ka N'waxivulani na ka N'wadzekuzeku hi languta tsalwa leri hi nga rhumeriwa hi leri nambancila eMangaung. Kumbe xivutiso lexi ni nga mi vutisaka xona n'wina i ku ma ku tiva Mangaung na? Hi ku mi nga vuma kwala mi nge a Xivulani na N'wadzekuzeku na yini ku antswa ngopfu loko ku pimanyisiwa na le ka nambancila. Ma ku tiva ma yi vona kamba hi twinini loyi. Inhlekani butphethe inhlekani xikan'we na Mavonelo xikola njindani ya mhaka leyi mi vulavulaka leyi ntiyiso butphethe ya ku va masipala wa Bulfontein u nga ri ku tirheni ntiyiso. Hinkwako laha ndhawu leya kahle ka swi mukhola tola ni ri laha Bethlehem laha dorobeni a potholes yi nga lana a ni sama hambileswi va ngo Limpopo yi njhani a ni sama ni vona doroba ra ku va ri hlaka laha mukholwani laha South Africa. Loko mo famba laha dorobeni ra laha Bethlehem ra chavisa na ku le dorobeni mi nge tshembi hi ti-potholes mapatela ku ri celeka ku celeka so a ku tirheki. ADP kuruku se ku hanya la Afrika-Dzonga se ho hanya hi khome timbilu man. Ni tsemiwe nhlana ngopfu hi hungu leri ni nga ri kuma va ri nga mahungwini swinene ra n'wana loyi wa 24 years a nga duvuriwa la John Tol. Mi fanele ku tlangela la ka Chiefs va ngo duvuriwe hikuva a karhi a hijekiwa. Se ni ngo a ni swi tivi ku se hi fanele hi hanya kwini loko more special kona kwala Joni kwala ha kafiwa tiko leri DP a hi swi tivi na ku hi ta tsutsumela kwini.
hey katika tipi ene impela katika leswi mi nge le ku swi vuriseni swona i ku a ku ta ku ri un'wana na un'wana munhu mazwa hela xiphiqo xi nga koho xa ku i un'wana na un'wana munhu i ti yimele kahle ku i ta cheleriwa petrol ivi ku fika ku ndleka sweswiya ku tekela movha se swi vula ku yini loko ma languta ku na mavhengele yo tala na tigaraji to tala ti nga ha tirheku hi navusiku hi swo tani ma swi vona ene loko ti nga ha tirhi navusiku hi swo tani swi tlhela swi kavanyeta lava va tirhaka vusiku ku na mintirho yo tala leyi vanhu va tirhaka vusiku va hakeriwa sweswo ku tani a va ha tirhi hi mhaka ku langutiwe ku swa fana na loko hi tirha laha vusiku vanhu va ta chaka ku ta chela petroli mhaka ku va swi tiva ku laha ku na swigevenga se vatirhi vo tela mahala ivi yi pfala loko yi pfala mali a yi ngheni ka vatirhi loko mali yi nga ngheni ka vatirhi vatirhi va le ku kumeni mali va le ku siwanekeni loko va siwaneka ikhonomi a yi le ku kuleni hileswaku mani swi tivi vanhu lava nga la tikweni leri ra n'wina leri hayi mani twa loyi a ADP hey kuruku hi ya luya loyi okay hleka nonene botpet kalanga timasipala a swi twa venge Free State i number ncila but number 2 ya ncila ku fanele ku ri Johannesburg instead of Pitori mina hi ku vona ka mina Pitori na yi tiva botpet na tolo ni ndze hi kona a ni ye ku hala yana a xikolweni a UP Pitori clean ku tlula Johannesburg kule ngopfu Pitori clean ku tlula Soweto kule ngopfu a ni swi twisisi ku lava va vona ku sweswo va swi vonise ku yini ku na swin'wana swo swi nga fambaki kahle laya Pitori better than Joburg service delivery better than Joburg a Pitori mara hi mhaka ya ku maybe ku rhana DA hala yani that is swa swi voya matlhoreni ka timhaka ta ku letin'wana tirhaniwa hi ANC whatsoever mara hayi Johannesburg hi yo number ncila Johannesburg number ncila ka timasipala ku tele mathaka ngana na Johannesburg mi yivona Johannesburg nje yi thakile so wethu akuservice unchumu enokujakela khadi nga matande ka enkumu hebo tinoko vonani mi nga vulavula swimbirhi swi tlhe swi lwisana mangawu ku fambisa ANC i namba ncila mazwa se loko muku tshwane i mhaka ku fambisa DA Johannesburg i mhaka ku fambisa ANC a swona ANC a yi fambisi Johannesburg i swin'wana swa leswi na swo mi fanele ku mi swi languta kambe hambi swi ri tani ya leva namba ncila ya n'wani loyi ni hlekana na Budpet ni nga ku velela ni khampani tinene ku hi tshama hi ri ka ti-labor terms hi ni kwa tikontraka ntsena ni nga malembe ku ri na 5 years ni nga ri ni tirha ndzeni ka moxara ka khampani hi loko a ni nga benefit eka UIF a ni nga benefit ya retrenchment plan swa ku no tirha ntsena swi le ku vaveni Budpet hala tlhelo malembe ma le ku fambeni ni ku apply ka government va ku byela malembe restriction ya 35 years se ni ndzi 35 years mara president ina 6 years mara ila ku voteriwa hi mina wa 35 years so a ni swi twisisi mfumo lowu swa mfumo lowu ni karhalisiwa swo ku na tipolitiki na swi navi na ku vota a geni mdlweli kwani makhala landzelela timhaka mi nge karhali loko mi landzelela timhaka va swi vulavule ko tala na le ka state of the nation address president va vurile ku mfumo wu fanele loko ku tshika ku va na swivandla va nga languti ntsena ku fika ka 35 a va languti va angarhela landzelelani timhaka mi ta swi twa swilo swi le ku cinceni kambe tikontraka kumbexana hi lo titoloveta a ni tivi phela loko va ku nyika kontraka a va ku siveli ku endla retirement annuity a va ku siveli ku i ti vekela pension a va swi koho vukorhokeri byebyo ka tikhampani to ka ti nga ri ta mfumo wa swi kota ku ti vekela phela lexi xi ndlaku ku ze ku tirhiwa hi tikontraka i mhaka ya ku van'wani hi koka milenge loko hi byeriwe ku ntirho wa siku hinkwawo kumbe wa nkarhi hinkwawo loko hi nga vabyi kokwana wa vabya loko kokwana a nga vabyi malume lovile loko malume loko ka lembe munhu i tiyisisa ku masiku ya hiye wa tirhisa se mara loko ku tirha kontraka wa swi tiva ku kun'wana va ta ku byela ku loko u nga yangi ntirhweni a wu holi se i nga ti vekela mali ya wena loko ni vula loko ri ku tirhela pension leswi ni nga swi twisiseni ni nga swi khomeki ku kumbexani hi fanele hi va na nongonoko hi sweswi swa ku
kasi kontraka phela na valava permanent contract yo va hi ku kumbexani yi nga va yi vuriwe ku ya nkarhi hinkwawo mara i contract anti a hi twi un'wana i ndlela yaleyo a ni le ku tweni vaxisati lawa a ni ti ku muhumelerisi na vaxisati va holovele yini kumbe vo ka va nga va kumi Woodpet na muhumelerisa mina ni vilerisa hi direction leri tiko ra hina yi fambaka hi rona loko buka mhaka ya mani Mapisani Ngakula i mani lonkulukumba mina for mina hambi va le ka ANC hambi va le ka party yini kumbe yini kahle loko munhu a za va ri nkulukumba swo fana na vakulukumba Zuma ni va teka as vakulukumba lava faneleke kahle va fambisa tiko hambi va ri kona palamende kumbe va nga ri kona so mara leswi va nga le ku humiseni ka swona tipolitiki letiwani kumbe palamende swi le ku ni vileriseni ku vo tala va vona va huma hi ku ya tikhoti va huma hi ku va ri na minandzu so nga ti vutisa ku sweswi vuliwaka ku ri hlampfu ra khale ri tisa hi lerintshwa loko ri rintshwa rita ri hata ri kuma ra khale na a swona ri hata ri kuma ra khale na ande loko ri kuma ri kuma ri ri njhani hlampfu ra ko ri kuma se ri wini musi ku nga ha ri na nchumu so vakulukumba va hina Nhlekane Botpet mina lexi a ni lava ku kombisa xona Botpet swi nga va njhani mpela ku ri lava mavandla loko va lava navetisa mavandla ya vona ku va na ku hakela himpela ku fana loko ni ri na bindzu na boheka ku ta ni ta hakela aka a xitichi xa Munghana Lonene no nyika xikombiso laha mina tanihi ku va ni hakerini na boheka ku chivirikela bindzu ra mina se na vo lava tipolitiki muhaxi swi nga va njhani ku ri va hakela hikuva loko va nga hakeli va endla mahala hi lero va navetisiwa swilo va khondle mavoko mantwisisa na loko se va winile kumbe va humelerile ka switulu sweswo va yima le henhla hina va ha hi voni nchumu vhele inkomu haxi yane kambe ke Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki 0860002543 hey mavazonda va vandla tipolitiki ne ni vula phela xinavetiso xa n'hweti yin'we ntsena swi nga swi ni vula leswa mahala a swi nga swa n'hweti yin'we ka hi nga ze hi pandza nhloko hi pandza hi n'hweti yin'we hi lava ku bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo Limpopo hi bula na vona hi timhaka leti ta ku va ha ri ku tsandzekeni ku herisa ti-11 letiya ta magoji se xivutiso i ku va tsandzisa hi yini ku ve ku tlha ku va na swiviko swa ku na mali yi pfa ku yi tlhela kulukumba tawu ya tswala ta bula na vona ya ku pila wa ra yan'we hleka ndo va hi byela ku hi ku ya hi vo vele ku voneni ka yini hi ndlela leyo hi le ka 0860002543 na vilela muhumelerisi ku a ni twangi rito ra xisati la ka nongonoko lowu a ni swi tivi ku va kwihi namuntlha va xisati a hi buleni va xisati kumbe timhaka tihi kumbe tihi ti mi nga na tona hi twa ku n'we mi khome yini ka hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa Vulavula hela hi nga kona mingiselo man 0860002543 a hi ku a ni vuli ku no vula ku a ni le ku mitweni va xisati hi nghena na n'we mi kona kwalano na swi tiva tinhlayinhlayi ti hi komba swona ku mi tele n'we mi yingiselaka va xisati hi ndlela yaleyo 0860002543 hi leti timhaka hi va ka hina n'wina kumbexani mi khome tin'wana yi mani hi twa loyi mingiseri ku i ri yini nhlekani Efikani mahaxi mbulavula na Makondo ifa sta kusuka ka Nkaveni mi ri mani Makondo Lulamisani Foster kusuka ka Nkaveni okay ya va ka Makondo va kona Ntlaveni va kona aka Nkuri va kona Giyani va kona ka Nkuzana hi swona sweswo ne lexi ni lava ku xi veka mina mahaxi i timhaka ta ku na swi vona ku hi vulavula hi ti-elections mara ka ti-elections hi ya endla yini loko hi kha hi langutile vanhu hinkwavo lava hi faneleke ku ya va votela to va ti-pathological liars murhangeri ende
loko wo pfumela ku hemba swinyawula wo fanele u kuma ti-vote ene ti-vote leti ti kumaka u ya deliver nchumu loko hi langutisa sweswiwani ka tiko ra hina since hi ya vota hi 1994 hi swi langutisa a hi ri na vurhangeri kusuka kwele ka president a ku ri hi le ku cukumeteni ka hinkwaswo leswi hi nga swi lwela hi nkarhi wa hlawuhlawu hi ta fikelela sweswi a ha ri na vurhangeri ko va mavhunga ya matimba ya ku ti humelerisa leswi hi swi endlaka sweswi loko mi langutiri muhaxi ka vanhu hinkwavo lava nga ku lweleni va lwela ku switulu hinkwavo vo lwela ku ti humelerisa loko u suka lexi hi dlayaku ngopfu i ku hi votelana switulu hi kha hi susana hi ri ka a hi langutiseni vanhu lava hi va votelaka u teka munhu ka Department of Education u ya n'wi veka ka political leadership laha vanhu vo ngo vona ku na mali ya kona hi landa mali mara a va swi dyondzelangi swilo leswi ku rhangela ene a va na ti-qualities ntsena ko va ku wo fanele u hembela vanhu va swi twa va tlhe va twa swi nandziha nkarhi wun'wani u xava ti-vote u ya humelela na yona ti-party hi ti vekaku hi veka ti-constitution hi tlhe hi nga ti landzeleli ho implementa ntsena mara loko se mi tlhe mi landzelerisa a ku na leswi landzeleriwaka se hi votela yini murhangeri loko hi langutisa ka swilo hinkwaswo leswi swi endlaku a ku na nchumu lexi humelerisiwaku laha ko va switshembiso ntsena ni nga swi longoloxa kambe a ni ngo loko ku ri switshembiso ntsena n'we ma va byela ku hayi n'wina mi hi hemberini n'wina ma hi hembela n'wina sweswo murhangeri i kale ni ri ka vandla ra tipolotiki leri ni nga lavi ku ri vula because ni yimela the society at large loko ni ri ka politiki murhangeri muhaxi lexi xi endliwaka ko planiwa planning strategic ku ri ka vanhu hi yisa ku yini leswi a swi vula leswi a hi swi vuli ende loko hi kha hi ya ka vanhu lexi ni karhataku mina i ku ni rhandza ku a hi delivereni mara loko wo vulavula hi ku lava ku delivera murhangeri lexi u nga ta xi kuma ntsena i mali ya ku va ku pfala ntsena ku ri wena yi nga ha vulavuli wena ku endlela ku ri ntsena hi ya ka vanhu hi fika hi wina ku na vanhu vo tala va nga tiviki nchumu hi timhaka ta tipolitics lava hi tshamaku na vona la switandini laha vanhu lava hi tshamaku na vona murhangeri ko va vanhu lava vo ngo va kulukumba loko mi fika mi vulavula swin'wana na swin'wana vo ba mavoko ende loko wo fika i lava ku rhanga ku ringeta ku lava ku va pfuxa matihlo you become an enemy ni nga mi byela ni to ka ni nga mention mavito hi ku a hi opoyilana lani murhangeri varhangeri lava hi nga na vona ka ti-municipality ta hina loko hi va landzelerisa hina hi kha hi langutisa hi kuma ku vanhu lava a va na ti-qualities and a va na ti-qualifications ta ku tirha lava nga kona mara ku ri hi ku ve le ku tirheni ende ko deployaniwa loko ho tsema timhaka ta ku deployana phela deployment murhangeri i xilo lexi u ngo xi veka ku ri hi ku u n'wi veka hi ku hi nkarhi lowa wa ti-elections a ni lwela kumbe a ni vulavulela a ni famba na yena ende loko ni famba na n'wina swi boha ku mi ya landzelela mi ya famba hi leswi mina ni swi lavisaka swona because ni yo mi veka laha mi nga kona ende ntirho wu ta hela loko n'wina mi nga landzeleli leswi ni lavaka swona se a ri hava varhangeri a ni ta mi byela ni mi longolexela swi swa 10 ni kha ni mi byela ni ku laha na laha ku fambi kona no ka ni nga lavi ku poyila vanhu va ni tiva kahle lava nga kona ka local municipality ya hina mina na vulavula murhangeri a ni chavi mara ni nge hi local municipality leyi va mi tiva kahle ka yona yona ya Vhembe na Collins Chavani ni byela straight murhangeri loko hi langutisa a hi ri na patu lera gravel leri patu lera gravel leriwani loko hi ya ka strategy ku hava na phati na yin'we yi nga ni pfuna ku va hi ya kuma rally loko hi ya kuma rally murhangeri ni vulavule na n'wina kwala ka munghana lanene hi kha ni landzelerisa patu leri riza ri ya humelela ni nga pfuniwangi na hi munhu na wun'we na papila ro seketela loko hi kha hi fane hi landzelela service delivery ya patu se swi ri kona patu ra gravel loko hi ri laya sweswi ka ri hana un'we a vulavulaka murhangeri mara loko ene va ku zondela sweswo mara ni na ta vula leswi a hi makatla no vula ku service delivery loko hi deliver a hi vulavuleni swilo hi kha hi landzelerisa ni twe ku vava ngopfu loko ni kha ni ya tiofisini murhangeri a ni la ku vulavula hi mavito ya vanhu loko ni fika ka PA ni fika ni ku ni kombela i papila ro seketela ku ri loko hi fika hi vulavula na masipala ya Polokwane ri va ri kha ri ku ri na backup ya ka municipality a ni ri kumangi
na nkarhi wo vulavula na vona a ni wu kumangi endzeni ka office mara ni meka sure ku ni vulavula na ti-engineers ta ka rali va za va approve ku hi ya fikelela timhaka ta patu mara loko ni nga ta vulavula hi vura ku hava munhu na un'we nga ta vulavula a nghena moyeni namuntlha a vulavula mi tlhe mi ni connecta murhangeri ni n'wi vutisa ku yimani u tiva yini hi ku endla ka yini ku hava vanhu lava tisaka service delivery loko mo langutisa sweswiwani loko hi kha hi famba hi patu ra ka xigalo leri ri riperiwa kangani murhangeri ri kha ri tsemiwa ri riperiwa kangani every month ku nghena contract yeleyo yi kha yi vuya yi kha yi teka mali yi ya kwihi mali liya why ri nga susiwi ku xikontiri hinkwaxo xi sunguliwa hansi loko ku endla service delivery mali leyi yo va tiphoketeni leti loko u languta vanhu lava nga ka ti-structures tiwala hi nga kona vanhu va kona va dyondzele i mathicara lama a va tivi nchumu hi politics ende loko va fane a va strategize a ku na program a ku na nchumu xi endliwaka xi yisaka vanhu mahlweni se i xini lexi hi lidaku xona vurhangeri ku na planning ka discussiwa ka yingiseliwa vanhu your availability mi fane mi va kona ka vanhu mi answera ti-questions loko va fane va mi vutisa loko va lava ku tiva va enquire va kuma n'wini hi swihi leswi hi nga ku swi voneni a hi voni na wun'weni they disappear it's all about pride liya ya ku ri sweswiwani mina ni fanele ni va ka murhangeri ni tshama ni mbale xikipa ku mi ni vona ku hi mina leader loko ku ri na mikosi mi fika mi yima mu ku hayi se hi yimisa swimanimani mi yima hinkwenu mi tlakuka a ni mi tlakukela swilo leswi nga ri ku kona a yi deliveriwi nchumu hina loko no mi byela ku hi na swifambi leswi nga kona kasi hlayisekani mingiseri ni khomu hayi mi phofurile ka inkomu ni phofurile mara ndzi heta kuma na vuya kasi mingiseri wa mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makume mbirhi nkombo timinete ntsena ku bila awara ya 13 twala loko yi wa hafu ku bila awara ya 13 hi kuma nhlokomhaka ta mahungu emisava ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi bula na vandyangu leya dyondzo ya masungulo Limpopo va tsandza hi yini ku heta timhaka ta ti-11 vo tshama va kha va poyeriwa ku va tsandzeka ku tlhe ku hehliwa ku na timali leti ti tlhelaka ku ve vukorhokeri byin'wana a byi endliwangi se hi la ku ta twa ku xiphiqo i yini nkulukumba tawu ya tswala va yime ku lunga ku la ta bula na hina hi ndlela yaleyo kambe n'wana mi yingiserile ni hleka boto wa mina hina hi pfukile n'wina minjhani na minjhani yaleyo ta mi luma no xtarata yi ta mi ndlela ximeche se mi ri yini nhlawulo ya vona Buttpret mara mi fona ni ri la Bekkersdorp mi fona mi ri Bekkersdorp ya okay Bekkersdorp a ku na mati ku ni poto rin'wana kusuka ku na Market Plaza ma ku vona Buttpret request of straight ra eJuliusburg patu leri ra vava ro hundza kona ka va justice xipalana va ke va tatana ne le xikwambana kwalaya na ku vona a hi photula ri nga lava ni Buttpret swi nga leswi a hi kombe mi ndza tata ntivo ku photula ri tani nguswa ri ndza kusuka la Market Plaza ri hala va Juliusburg ni kusuka kwala plaza ri jira hala va en patrulla hikokwalaho ka yini mi ku hi fane hi vutisa va tatana tiva a mi tivi nchumu n'wina hi timhaka ta rona a hi tivi nchumu ku vona fambe ehenhla ka mabundzu mi nga ku a hi mi nge a ni mi n'wexe but a ni n'wexe a complainaka patela Buttpret na swi tiva ni vula la moyeni lowu mi n'wexe la moyeni ni n'wexe mara lava complainaka hi patela a ni n'wexe Buttpret hi tele ngopfu se mara mi nga kuma vo va swi tiva n'wa mi swi tivi se ni byeleni ra va hi famba hi swibazi hala Buttpret famba ya Juliusburg ya va ra va patu leriya na ri vona na swi tsundzuka ni hindinyana siku rin'wana ni kha ni ya le va danile le henhla le ni fika ni kuma ku a ri fambeki patu ra va patu leriya na mulungisa ku a lache Juliusburg la ku la zanini i twa ku i taxi leya a fambaka yo leya va swi tiva ka ni danke papa emetweli papa na cancer swinene va vilela hi patu lera ra le Juliusburg a ni swi tivi hikokwalaho ka yini va xaxamete vanhu vo fana na va xipalani na va xikwambani ku ri hindza hi hala ka vona kambe va le ku ndleni nchumu hi xipalani a nga ha tingheni hayi masipala wa vona wa Zanini musine hayi masipala ya vona ya wa Zanini kambe lava ku ta twa hi ta bula ku endleka yini hi timhaka ta
ta nongonoko Afrika wa vulavula kambe sweswi ta sungula hi twa nhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi ta ya ka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo va hi byela ku hi ni ndava va kha va tsandzeka ku hetisa timhaka ta swihambukelo hikuva swi nga swi tikomba swi ri ku tikeni swinene se van'wana lava swi tivaka va ri se i 10 ra malembe mujahani luya wa ka komapi ya hundze emisaveni ivi ku vulavuriwe timhaka ta ku swi ta lulamisiwa kambe na namuntlha ya loyi a ku se lulamisiwa nchumu xana xivutiso i ku hikokwalaho ka yini ku nga ri ku lulamisiwini nako va ri yini hi swihehlo leswaku va pfa va tlherisana mali yinene leyi yi nga tirhangi ku ve hi na mpingu wa muxaka lowu kambe ke hi ta ka vona hi twa ku va ri yini ve ri va cincile vito se hi ta bula na tatana Mike Maringa yimani hi twa ku vo va ri yini tatana Mike Maringa kambe sweswo hinkwaswo hi swi endla ntsena loko hi sungule hi bula na hi twa ku mahungu ya misava ya ora yambirhi ya ta va yimise ku yini na nkulukumba Hlulani Fanuel Magayisa hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisa loko hi herini phela na me ana swi twisisi ku ri faneke ha dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa ayaya hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula vayingiseri luya etatini vuyingiseri va yena wa n'hweti kumbe wa lembe kumbe ta wa lembe kambe swi ri tani 0860002543 nongonako Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ravumune mindoko ku tisela wena twik suka a studio 1 again kambe sweswi a hi kuti mingisero mehe ku n'wangu wa wena wu ri yini hi ta rila ku bula na va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo a Limpopo hi twa ku ai n'waxemu deadline leyi hi vulavulaka yona namuntlha hi vo vinyi a va lo tivekela kambe yi tlhe yi va tsandza ku ya hi swiviko laha se loko ku ri ku ya hi va equal education va vula ku yi tlhe yi va tsandza se loko ku ri ku yi va tsandzile hikokwalaho ka yini a hi amukeleni tatana Mike Maringa bona va suka eka ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ehofisini ya MEC Mavungu Lurule Ramakhanya eLimpopo tatana Maringa nhleka inhlekani khalanga hi khe ku inhlekani ka vayingiseri va nongonoko wa hina lowa nduma a khensa swinene tatana Maringa va equal education i van'wana va lava va tikomba ku va kha va landzelela ngopfu timhaka ta ku vona ku vukorhokeri hi tlhelo ra dyondzo byi hetelela byi famba kambe ku na xiviko lexi kombaka leswaku ku na siku leri a mi tivekerile tanihi ndzawulo ku mi ta mi herisile timhaka ta swihambukelo leswiya swa magoji kambe ongeti swin'wana swi salerile kahle kahle xiyimo xi fike kwihi sweswi khalanga na khensa ene moni tiyisisa ku leswi vulaka ku hi va equal education ku deadline leyi a hi ti fakelini hi na vinyi a hi kotangi ku yi fikelela xiphiqo hi lexi khalanga mi ta tsundzuka ku ve na leswiya swa ti constraint leswi swi nga endliwa hi swa austerity measure leswi nga tisiwa hi ndzawulo ya le xikarhi ya timali lava nga fika va teketela timali letiya a hi ri na tona ta ti-grant swi nga khathaleki hi we mani hi le kwini so hina aka xifundza xa Limpopo va hi khatele 182 million rand ya grant so i mali leyi a yi fanele yi hi pfunini ku khata ka timali leti swi ve kona end of November beginning of December so December January February March infrastructure project a ti yimini hinkwato because a hi nga ri na mali yo hakela vatirhi so leswi swi endla ku kwalomu ka 69 wa swikolo swi nga kumi vukorhokeri lebyiya a hi pimanyetini ku hi ta va nyika byona so a hi khomiwe mavoko hi sweswo hi ku tsakela ka hina leswi a hi tivekerisa swona loko a ku nga vangi na xiboho ka mfumo le xikarhi xa ku tsema mali hi nge loko ku veke hi nga hetangi hi ri kusuhi swikolo leswi hi swi hlayaka swi kha swi nga tati na xandla hi boheke ku yimela lembe ra ximali rintshwa ku hi ta kota ku yisa mintirho mahlweni lembe ximali rintshwa hi ku ya hi mali hi sungule ku yi kuma ka vhiki leri leswi vulaka ku swikolo leswi nga tsala hi nga sungula ntsena ku swi attenda eka vhiki leri hi nga ka rona kambe ku hehliwa ku na mali yi nga tlhela loko ku ve ku na mali leyi nga tlhela yona leyi a yi tlherisa yini alanga a hi ntiyisi ku na mali yi nga tlhela hi nge tlherisi mali hina tanihi ndzawulo ya dyondzo a xifundeni xa Limpopo hi hina vanhu lava hi nga tweriwa ndzawulo ya treasury la ka province yi famba yi tsutsuma hinkwako lomu yi famba yi lavana na timali
ku yi ta kota ku hi pfuna ku hi hakela van'wa tikontraka because van'wa tikontraka va hina a va nga ri ku hakeriweni a va nga ri na mali so hi fambe rondzo ri kulukumba ngopfu na treasury yi famba yi hi kombelela ka ti-department letin'wana hinkwato ku no a hi laveni mali ndzawulo ya dyondzo yi kolota kwalomu ka 105 million ka tikontraktara ta vanhu lava nga tirha November na December a va hakeriwangi va dye khisimusi ro vava ivi mali ya leyi hlengeletiwa yi tela hina tanihi ndzawulo ku hava mali leyi hi nga yi tlherisa hi tirhisela ka treasury mash a ntiyiso sweswo hi ku ya hi n'wina tanihi ndzawulo miri i swikolo swingani leswi swi khumbekaka sweswiwani hi ku tinhlayonhlayo ti komba kwalomu ka va loko ni nga hoxisi i 58 i 69 wa swikolo leswi hi nga akhawunta ka swona mara a hi langutiseni ku 69 leyi humaka swingani hi suka ka close to 556 wa swikolo leswi a hi fanele hi vonaka hi susa ti-pit latrines kumbe toilet ta magoji so hi fambe ndlela hi kulukumba swinene loko hi nga se fika deadline lexi vayingiseri va fanele ku va xi twisisa i ku hi kwalomu ka ku ringana kumbe ku tlula 19 wa tiphesente ta ntirho lowu a hi fane hi wu endla so hi tirheni khalanga ko va ku swi endleka hi nga tirhangi hi laha a ku laveke hi kona mara hi kotini ku fika kwalomu ka 19 na ku hundza so hi tshemba ku sweswi va nga hi pfulela va hi nyika mali eka lembe ximali rintshwa hi ta swi kota ku fikelela deadline liya va nga hi fakela yona liya a hi ku hetisa ka deadline liya a hi ti fakele yona a na hala ku kamba kwalano ka deadline ku mi la ku tlhe mi ti vekela yin'wana futhi deadline ke hi leyi ku vulavuriwaka yo ku veri yi arini khalanga swa hlupha because hina a hi ri na tiplani hi ku tiva ku already a hi nikiwe mali swi fana na n'wina sweswi mo suka mi ku ni suka tsanini ya Polokwane mi fonele vele Polokwane mi ku ni ta suka hi 7 hi 18 ta va ni fikini because mi tiva ku ri awara loko mi fika Mankweng va ku na shutdown va pfale ndlela leyi mi fanele mi tirhisa yona swi vula ku mi nge he swi koti ku fika hi 8 o'clock leya mi hi vuleni va mi pfalele ndlela mi boheka ku ya hindza hi le Solomon Dale kumbe mi ta mi vuya hala ka Sikhukhune leswi nga edaku 2 hours a ku nga ri leswi ku rhandza ka n'wina ko va leswi nga fika swi mi fikela xikarhi leswi hi lungu hi ngo a swi ri out of your hand a wu nga ta swi kota ku swi cinca hambi i ri yo xisa ku yini no hi mi twe tata Maringa khensile swinene ku va mi ti nyike nkarhi wa ku bula na hina nhlekani lowu ku dya ku engeta no khensa mina ni khensela ka vayingiseri a khensa tatana Mike Maringa va suka hofisini ya MAC Mavonelo rule ra Makhanya ni kombela ku twa rito ra xisati ka hambi mo vula swin'wana na swin'wana hambi mo rungula hey muhumelerisi ta kota swo rungula hey a nga lavi swo rungula i tlhavula ku nongonoko lowa wo rungula okay mi nga runguli ke mara nghena va xisati a ni mi twanga namuntlha mi nge ni tlhamatlhamanyana ni twa n'we mi kha mi vulavula va xisati ni ta ri teka riqingho rero ka 0860002543 a ni mi pfalele handle va xinuna ma swi tiva vona hi van'we hi WhatsApp group yin'we ko va hi ku sweswi no la ku twanyana va xisati hi twa vona ku va ri yini kambe ni ta ri teka ndzhaka leswi khalanga Pet Matebula eka Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki sweswo mi yingisela mugada Lona FM nangona ku Afrika wa vulavula i 20 timinetani yi nga se ba awara ya 13 ka mugana Lona FM komba ndlela a hi koti ku angula ku yini kwalaho nga yingisela xitichi lexi ri koho kambe ntirhi kombela ku twa rito ra xisati ka rito a ni vuli ku a ni vuli swona na nchumu no vula ku na n'wina ma swi twisisanyana mara ni a hi tweneni un'wana mi yingiseri loyi nhlekani Butet mara xikolo okay what is swa xikolo swi vulavulaka hi swona no twa ni vulalanyana loko kha va ku va hlaya ti-stats ta timasipala hi ku ya hi vukorhokeri swa tika loko ku vi masipala wu va wu ri na budget ivi ku nga tirhiwi nchumu hi ku budget yi va yi allocate-wini mara ku kundliwa yini hi mali i ta fika yi nga swi twisisi hi ku xikombiso hi matiko xikaya ku na vanhu va ku kombisa hi matiko manyana va ti vulavule hi xivulani na vambatlo makuva hi le makaya ku laveka vukorhokeri swa serious hi nge vulavuli hi matiko vhele matiko hinkwenu ri la hi wona mara ma mapatu ma nga tirheki ma nga fambeki maswona ku ri patu ku ri gravel ivi va ri na swigidigidi swi twa na wena ku ya wa cina ri ndeka movha leswi swa timbambunyana mi kuma mi ri ku hlekeni mi kha mi nga ri ku hlekeni mara hi ku a ku fambeki hambi mi va kha mi famba 10 mara ku nga fambeki ni swi twa ku a ku le ku fambekeni so u ti vutisa ku gine ku khurheriwa rini
xona xikhurhela mapatu swa ha ta na cause mina khale loko ni kula n'hweti na n'hweti ta ku ta xikhurhela mapatu a va nga khurheli ku ri na nkosi a va khurhela every time a va ta rhumela va ka masipala va rhumela xikhurhela mapatu xi ta khurhela mapatu se mara se ha ti vutisa ku ri loko vi va fana va hi endlela vukorhokeri i va nga hi endleli vukorhokeri what was the use of that budget a va ha nyikeriwa yini budget kasi a va nyikeriwa ku hi va ta yi tirhela se loko xi nga yi tirheli swi vula yini kwasa ku hetelela ku fana sweswi towards the closing swa ku tlherisiwa swa timali mali ya tlherisiwa yi fanele yi tlherisiwa ku va yi te ku yi tirheleni a yi tlherisiwa ku ri na reason but na loko ku munhu i fanele ku i nyikiwe ntirho a tirha hi ku tiyimisela hi ku loko ze va ku allocate va ku Patrick tirha 1 2 3 endla leswi nga fanela mativa lowu mi nga mi vulavula mi kutani swin'wana leswi swi nge ri ku a ni swi tivi kokwalaho ka yini swi endlisiwe sweswo ma swi tiva ku loko ko fana na le ka ni nga mi nyika hi kwina ni vona ko ngeti hi nga vulavula ririmi rin'we okay loko mi languta amanyunyu kumbe ivi mi famba eka bungeni ivi mi ya ka n'waxinyamana ani loko mo vitana masipala mi ku tanani mi ta hi khulela patu va ta mi byela ku hina hi khulela lomu switarateni swa le manyunyu hina va Collins Chavana ivi va ku patu leri ro suka ka bungeni ri ya ka n'waxinyamana ku khulela district se hi laha swi fikaka swi karhata kona na mina swi ni hluphaku ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxakolo hi a va fanele ku khuleriwa mapatu lama swi nga ri na mhaka ku lebyi vukorhokeri lebyi byi humaka ka mpimanyeto wa mara still n'webotete hambiloko ku na division ku leri patu ra district leri patu ra ka masipala leri ra national hi endla yini kona kwala national mina nga kona hi endla yini hina ku va hi tirha mapatu ma hina va provincial bona hi voxe va endla yini ku va ku tirhiwa mapatu ya vona ti-district to kwala makaya lava nga nyikiwa ntirho va endla yini kumbe na vo va khanselara va followa ku ri va tirha njhani na vona vanhu lava fanele ku hi tirhela na cause lexi vuxaka bya yena na vona botete i vukorhokeri so a va hi korhokeli nemetweni inkomo 0860002543 i khume ntlhanu timinete ntsena ku nga si ba awara swi njhani mara ku twa vasesi va kha va vulavula va mhani va kha va vulavula twanana i nhlekani nhlekani vutseti minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a ni la ku vutisa hi maphorisa le magondzweni ku ri ya tirha njhani ka sekaya mi lava ku vutisa mani sweswo n'wina mi lo hlangana na xiphiqo se mi nge vuli mi ku maphorisa ya swa le magondzweni ya tirha njhani n'wina nghenani ka xiphiqo lexi mi nga hlangana na xona hi ku se mi katsa na vamaseve wa hina va makhuvele vatirhi va swa le magondzweni lava tirhaka kahle hi ku tinyiketela ma swi vona ya ku rivaleriwa inkomo sesi wa mina va ngile ka hina siku rin'wanyana va ta hi khumbi liya leyikulu va ta na hi timovha timbirhi letitsongo lin'wani va pfala geti letimbirhi va ka laha hansi ivi va nghena va ni kuma ni tshamile va ku ni ku aye ni ngo ta ni xavisa ni telefoni hi onhe yini mhaka ku ri mehe a ni nga koti ku hambanyisa lava va maphorisa se va ku hi telefoni se no kuna u endleni va ku hi n'wi tsale thikithi no ku ra ni ngo n'wi tela mi tele so hi thikithi ra 500 rand na va ku hi leswi va tirhisaka so a ni la ku vutisa ku i ntiyiso va tirhisa sweswo i maphorisa va swa le magondzweni lava nga tsala n'wana loyi hi le kwini ndhawu ya kona hi le Mahale hi le na Mahale wa a ni tshembi va tirhisa swona kambe na ku ma swi tiva mu thikithi ra swa le magondzweni a ri londiwi a ni wo tsariwa i ta ya swi vona loko ya rinyiwa license loko ri ka u hakelangi leswi nga ni hlamarisa ntivirisariwa ndhaku va tele se me loko va fambile ni fanele ni hleketa ku hi ku malume wa yehe u na titiraka leti ta ku thwara timovha ta ku wa kumbe ta yini se vo hleketa ku ri kumbexana va ta n'wi kuma ena nga tshami kona laha no hleketa ku va lava coco hi mukha lowu va nga kambe ri tseme riqingho leri kambe ni mi tweni mani ni mi tweni tshemba ku swi ta va swi twakarile ra ku hi nga lava khumbekaka va ta na tlhelo ro karhi hi kota ku twa ku va ri yini n'wina mi tirha na ku na timhaka ta swa le magondzweni se swi mihloti kambe n'wi a mi pfumeleriwi ku vulavula ne a mi pfumeleriwi ku vulavula n'wi mo tsala thikithi a ni lava mi hi byela ku swi tirhisiwa swona laha na
sesi Mhloti un'wana wa vatirhi va swale magondweni ka masipala wa Giyani va kha va lawula vutleketli hi nkarhi wa magodu Friday va ku swi va rheyila njhani teka ti huma ti ri 4 ndhawu yin'we timovha a ni swi tivi ti ya joyinisa ku yini patu laha ka Masingita va swi va rheyila njhani kambe swi ri tano minsi ra mina 0860002543 ni ta ri teka riqingho rerani kambe ni pfumeleli ni sungula ni kandiya laha hi ta vuya yisa mahlweni te ni kombela vaxisati ka a ni ri na mizondza n'wi van'wana no vula ku a ni ma swi tiva ku n'wi swa mi olovela se ni kombela vaxisati na n'wi vaxisati na n'wi mi hamba mi tilayithela leswo hi ta mi kombelela kunene hayikho Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hi laha hi nga koho mingisiromeko yo ku lo sati mina ta khume ntsene ku va hi fika makumu na nongonoko lowu Afrika wa Vulavula ka Munghana Lona na FM makomba ndlela 0860002543 hi ndlela leyo tsundzukani mavonelo ya n'we ya tshama ya ri mavonelo ya n'we kambe n'we mi tiva ku timhaka ta emakhuvele va fane va ndla a ni vuli makhuvele ya khoma ndlela ni vula makhuvele luwa wa swale magondweni emakhuvele va ndla njhani loko xiyimo xi te tani swa fanela ku va landziwa no vula ku swa fanela ku va landziwa kaya loko va tsariwe thikithi va ku he mani phela hi tsale n'wana wa n'wina thikithi ke a hi va pfuneni laha hi nga kota ku va hi va pfuna kona hi le ka 0860 na rikhotso leswi va pfuneka njhani laha loko xiyimo xi te taniya 0860002543 nto mu humelesa ka vutisa ku n'wana ku aka vutisa ku min'wasati ayiko vaxinuna kuna okay a swi na mhaka imani swi tshika khalanga ndzilo lowu pfurhaka eka ndlela ya manana Maphisa Nqakula swi languteka onge a hi ndzilo wa mavivi kahle ko va ndzilo wa swigodo ntsena khalanga ku ta tika i wole Nyiko va loyi u tirhise handle liya ya @Afrika Munghana kasi un'wana a nga byela okay loyi vulavula hi swin'wana swi nga hundza eka swo kambe a hi ku twenini 0860 mara a swi nga ri kahle leswiya swa ku vula tinambara ta tinamba ncila a swi hi vangela ntshikelelo wa miehleketo hi ku vana van'wana a va hehleka i Michael Khasa swi hi kambirhi van'wana swi va khutaza ku va ya mahlweni no tirha kahle va ka va swi tiva ku ceta ri kombela macina u nga ri miyingiseri no hlekani ahee minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile botpet akenza ni kombela ku khumbaka liya ya ka masipala lowun'wanyani ni kombela ku va xikala vito okay lowun'wanyani wa lowu ni nga tikuma ni ri ka swin'wana swa ti-internship ka masipala ni tikuma ni ri ti-meeting tin'wanyani ya so swin'wanyana leswi ni nga swi vona ka masipala ni ku na leswi swi prioritiziwaka ngopfu ku tlula swin'wanyana swo fana na sweswi mi vulaka swa ku khurhela mapatu ku na ma-district va ta ku byela ku kusuka ka xitandi lexi ku ya ka lexi ya ka public works andzeni ko ku tirhaka masipala ivi mi langutisa ku ka public works ku na ti-gradera tingani ku na ti-operator tingani hi langutisa hi le ka district part ya Giyani ntsena mi kuma ku na ti-gradera ta hi 5 na operator yini hayi khona se to hala va enter 5 loko ri ku driver yin'we ivi mi ti tshama i michini liya yo karhi yi tirhaka ku famba hi mapatu loko yi tshamile ya onhaka hambi yi tshamile mi ti vutisa ku why va tsandzeka ku thola ti-operator leti ti nga ta rhwala ti-grader letiya ti famba hi stand va famba va gradera vanhu mapatu mara n'wina mo nyika xikombiso musani kumbe mi vula swilo leswi mi swi tivaka no nyika xikombiso lexi a mi fanele mi vutisa Mr. Baloyi ku a Giyani mi na ti-grader tingani ya leti ti tirhaka ti na ti-operator tingani Mr. Baloyi ve nge ni hlamuli sweswo ni ta vutisa tatani tiva a va hlamuli loko hi ze va teka va mahungu vo doropa
already a va pfumeleriwi ku vulavula na hina sweswo loko a mi no hi vutisela a mi ta vhe mi hi byela tweet sweswi mi hi byela a ni hina loko mina no ya ka vona sweswi va ta ku hina hi vulavula na vateki va mahungu yanani aka tatana tiva mara hambi swi ri tani ni ta vutisa se swi vula ku n'wina hi ku tiva ka n'wina ko va na ku na operator yin'we ka ti-gradera to tala timasipala leto tala .pet ne ti na ti-gradera mi kuma ku ti kona timbirhi kumbe yin'we leyi tirhaka mara ti-operator ta kala mi kuma ku na operator yin'we loko yo ka yi nga pfukangi swi vula ku ha ku tirhiwa ene swin'wanyana swi vuya ka hina vaakatiko ku ri wa hi nga hi ya tokota ku va ti-operator ta michini yo karhi ma swi vona mara vakokwani lava va tirhaka ka minkarhi ya ku khulela mapatu a va swi dyondzele kwihi swi sweswiya swo khulela swo tirhisa mabuludoza mantshembi a ku ri na xikolo xo va ku mi dyondzela ku va operator ya sweswiya mantshembi ku na van'wana ni nga tirha na vona ni nga va na like ku va ni tirha na vona va ri mikhalabye bona va ri va tirhe ka khampani yo karhi leyi yona a yi famba yi va yisa etindhawini va dyondzela swilo leswiya mi kuma ku a wu dyondzi michini wun'we u dyondza i-gradera u dyondza TLB u dyondza hi ku ya hi michini liya hi ku hambanahambana ka yona ma swi vona mara hi swin'wana leswi municipality na yona a yi fanele swi langutisa ku loko vo va kume vanhu vo karhi vona why va nga teki vanhu lavaya va va tokotisa ku va ti-operator na se ma ni pfumelela ku ni ya lavisisa hi marito man'wana mi ni rhumini ne ku ni ya lavisisa ku ku na ti-operator tingani ka mupani hinkwayo kumbe ka area ya Giyani mi ni langutisa ku ni mopani hinkwayo mi ku loko ku ri mopani mina ti-operator tingani ti na ti-grader mina ti-grader tingani ti na ti-operator tingani okay yeah no ni mi twini man tona ni khinsile income swi-seconds ma swi twa va ni rhumini se mi lexi tsakisaka loko vayingiseri va ni rhuma ni ri lamoyini a va rhumi miri va rhuma muhumelerisi se loko va mi rhuma khala na tsaka hikwani a va rhumi mina loko a va rhuma mina ni ta ku vini va ngena ntirho ni vona un'wana ni tsalele hungu la a nge vaakatiko va ka Phaphazela va dye makala va veka nenge hansi na le henhla va kombisa ku vilela hi nkayivelo wa mati emugangeni wa vona migingiriko hinkwayo ku katsa na xikolo swi kavanyetiwile hi va kombisa ku vilela namuntlha kambe xivutiso i ku loko wo va i ri ka a ni tivi kumbexana swi nga ka swi nga twali kahle mara ni ku ti vutiseni loko wo va i ri ka Phaphazela ivi va ku migingiriko hinkwayo yi yimisiwile ku ta va ku ri yini ni va ku hi le ka Phaphazela migingiriko hinkwayo yi yimisiwile ku katsa na xikolo ku va ku ri yini hi ku ko va xikolo xi nga yimisiwa swin'wana i yini migingiriko yin'wana a ku na tifeme ka Phaphazela i nga ta ku kumbexani vanhu va yanga mintirhweni a ni tivi kumbexani hi yo mhaka leku kumbexani swi nga humi swi nga humi kahle kambe kumbe yi varile kutani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mi a na swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle ku swilo leswiwa hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula ano call i mhaka ku na swi tiva ka Phaphazela na ku tiva hambi ku nga ri na swilo leswi swa ku kombisa ku vile wa tijikajikela ka Phaphazela nga voni munhu xitarateni se hi yo mhaka ni ti vutisa ku loko va ku migingiriko hinkwayo yi yimini va vula yi ko va xikolo va ngo lo vana va nga yi xikolweni hi mhaka ta mphakelo wa mati timhaka ta mphakelo wa mati onge i xiphiqo xikulu a Limpopo kumbe Afrika-Dzonga hi ku angarhela kambe swin'wana ku mpfula yinangi mpfula yi nangi kahle ni tshame ni swi vula ka nongonoko lowu wun'wana ku hayi va vurile ka nongonoko wun'wana va ku mpfula yi na tana ngopfu yi kwe loko wo hindza muganga yo tala swi to vona mavele ya tshwe ya ri kolomi ya ka kusuhi na ku rhumbuka ku komba ku
swin'wana swa ha fambanga kahle kambe hambiswiritano nongonoko lowu wa humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe munduku hi ta va hi kha hi ku tisela wona hi ri a studio 1 a Giyani handle ka sweswo hlulani Fanwell Magayisa wa landzela na mahungu ya misava ya awara ya 2 mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni mina ka na mi rhandza swinene hi ta hlangana kambe munduku tata